2006 год. На перекрестке дорог города Кызыла стоит человек. Он задумчиво смотрит на обветшавшее здание Национального музея. Он много ездил по миру. Видел много стран и разные народы. Видел и лично знал людей, утративших свой родной язык и культуру. Все его думы и стремления были о благополучии тувинского народа. Его называли послом тувинской культуры во всем мире. Он гордо нес в себе бесценную жемчужину. Дар, переданный от предков, тувинский хюмей. Он Конгарол Ондар. Народный хюмей Тувы, заслуженный артист России, обладатель многочисленных наград, любимец народа и пашка, учитель для нескольких поколений хюмейжи, достигший небывалых высот в жизни. Что скрывала эта ослепительная улыбка Конгарола Ондара, и откуда он черпал силы воплощать в жизнь то, что никто не мог сделать? В 2006 году Конгарол сделал выбор – бороться за свою давнюю мечту о центре тувинской культуры, который должен был стать домом для хюмейжи, мастеров, носителей тувинской традиционной культуры. Именно здесь, в центре Кызыла, по улице Ленина, дом 7, на историческом для Тувы месте, будет стоять центр как компас тувинского народа, который поможет не потеряться в этом глобализирующемся мире, который духовно стирает и обезличивает народы. Kalır deyindi, Allah'ın kırıştıralım. İşteki gücü tıkalı bana. Juda yok dedim. Ana, gücünü kapara. Sorularını savgan sonunda dedi. Ancak bağlı şey değil. Duygularım Judel hanım 100 yılda yalnız dörtler değil be. Говорят, тяжелая судьба рождает сильных людей. Так было и с Конгаролом Ондаром. Родился он в селе Юме Цунхемчикского района в 1962 году. Вырос у бабушки и дедушки по материнской линии. Бабушка Палчет Ондар, дедушка Токпак Мангош. Мать Конгарола в то время училась в городе. Kongarol'un han damarında halp çoruğu hanlar, heminde, taygalarında, o deyirgen, kişimiz de taygan o. Имя его, как и дата рождения, тайно обросшая легендами. 2 дня рождения и 3 имени – факты биографии незаурядного человека. Фамилия Ондар у него от бабушки. Имя Конгарол придумал себе сам, когда поступил в 1 класс. В жизни каждого появляется тот, кто осознанно или неосознанно влияет на его жизнь. Для маленького Конгарола таким человеком стал Максим Дакпай. Конгарол в детстве по вечерам слушал, как Максим Дакпай исполнял горловое пение хюмей. Чарующие звуки хюмея сформировали внутренний мир Конгарола. Иногда он лежал и смотрел через дымовое отверстие юрты на звездное небо и пытался сосчитать бесконечное количество звезд. Так он мечтал о счастливой жизни,
где он представлял себя всегда улыбающимся. Но всегда улыбаться ему было непросто. Счастливое детство рядом с любящими бабушкой и дедушкой закончилось, когда второклассник Конгарол переехал в город Чадан к матери и отчиму. Мен тек сақтырын 4 класс, 5 класс тұрысты дүнияда есоқтап тұраған маштар қоңғырау керек. Қызылдаған ташын дека абырай. Ол азыран адазы әттер желері ешін. Ондыра біздің байжыныз қайды, біздің байжыныз школа жанға тұрған дейрім. Да, 1-2 километр жетір. Дүнияда шу долы ұғылы қалып маңнап жетпен жанағаш. Тезікпен аңызың олды. Қашта артап қажыңа қонар дүртін. Ұғылап тайыздарлайын. Оны ағаш ерезі қонды, оны еттен доттық қайжың. Biz C'den izle жаңа слайшлар апардық 2 классқа. C'данан бірді ашқолаға. C'den izлді оңғыраудым. Класс іштінге көстіп келгенін шықты жаңа слайшлар сақтығын. Маңсығыр түрткара ол кіріп керге. Посленің амча жаңа слайшқар болып дейін. Ол оңғырауд болған. Оң сонда башқы таныштырып қаштың, қарпычелі елебеген. 10 жас барда башқы үнне берге. Ол олдық білгіш кластың қанығым дейін. Біздер ойны класс қанығылды күлей берске. Досы классын старостазы қылдыр. Ол кешін олсы құрал есті. Легитимна қылдыр қылдыр. Жарытан олды. Шалан жалдыр өзі қоңғар олды өзі. Отча көші шұрай бербес қылдыр. Башылар айлы. Тұққа қой башылар. Біздің класс башысы қора бойды өйемі. Сарғылар онжығы. Амадыралчы көй әжі төлді башы дейін. Оны ол кенеттен тосласымда көмейді бер. Сығырты өді. Ұрла, вестрадын ұрла, ола сығыдыл өдеп жеріне қоңғыр олды. Олып дөп жеді. Жау керек. Емін еттір ары тұрған сығыды, емін еттір көйіні ары тұрған дейін. Çeleş kola, öyle turayla biz biçi dursa. Senin markada da çorbadılar, öyle seyse de çorbadılar ya. Na olur rustur. Lece öyle hazır gücü. Pasına geri öyle gücü kalıyor olur. Biçiden göre koy, yece öyle kovana alıyordu ya. 1982 Конгарол стал участником ансамбля «Сыгырга» и стажировался в Ленинграде в творческой мастерской эстрадного искусства по специальности артист речевого жанра. В 1982 году Конгарол по нелепому стечению обстоятельств получил 3 года условно. Анжан Конгарол халық келді, маңдап келді ме? Мұндың керекті оны ашып тұрған деді. База шам дейін. Мұнжа халық келген, мен керекті оны ашып жүрдім, ақын қанжаптар дейін. Чадана ертті олар ұлы танышып тұрған үйелері. Бораттан ол танышының атчасы милицияға капитан кези, ергezi. Анжа аштан Конгаролды ақты жеге қаратты өйден. Күде олдыр алсауын жораны олген жайрон жолар бозадан. С апреля по декабрь в 1983 году Конгарол проходил службу в армии морского пограничного флота на Камчатке. Службу закончить не удалось из-за травмы. Şehri jorpan sonunda şehri ulu drama var jo. Şehirge jalandı jönü oldu. Juda arjeden geldim. Şodayların bütün vagonu düşürel o. Ama gelgen sonunda düşürüp de. Karınca settiler o tapan jönü. Canlı orgasına başına gendeşini algan sonunda. Ol gendeşini onca ağır oldu. 1985 год.
город Кызыл. Конгорол – студент филологического факультета Кызылского педагогического института. Пора активной творческой студенческой жизни. Конгорол вовсю готовился к участию в 12-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. Çarşılıkta olduklar mesela çalanca bir örelge gireyirskanda ol eşimnin sonurkap durarın urunun çanındandı oğul olarak. Eşim ol öylece girgenneş men olur kozurardan der. Onun sonra kingir kankırt den sonunda oluydu argacını kapılgıstın. Görünge eşim deme ol bile çoş koyargın bulgan. Ol eşimne ol kizine meni kattay kara apargan menem pesin olustu. Жалдар ол жоқшты сосқатыр деп берсін жеттік бенімді. Соғышпаған соңында пұрулық ол болса, олдың атасы прокурор тұрған жан. Ачасы болса, оғын шитті бәстештің қоңғыр олды қаным сен жүктебіт, сен оңында болса, жатана болса, шенелді аптырған кезде дей шуғалаштың сонда. Да Вьетнам ол изин амол иштер калай эдер турur иштер дейиштин амол сага жаап турарым өзүм көргөндөн амол бодумун ал келир эди чурт алказын жүктү жөбүн онда табан ал өскөгөн калкан керен жүктениптер деп жана. Жан таванын кайда зондарға оркестр деп турбаандан Коңгурол орто тургаштын ол Карадаштын ол Акторактын ол зонго өзү бир товар оркестринде өзү тургускан бичилеп кет арага дарануттан мот асеттан бото топтонгош кийирдирип ударникти жаңгыстап пунктта кийирип жат тургаштын бүтүн чече ындык оркестрдер болсо жар чечеле агашпаса арлар ултан ота чыгашпаса оркестрин турзаган турган Жөскөз болсо керектен унутпейш, оны унутпейш. Ол жаң көтүрүлөр мар. Жөдер edip жазар, колониялар edip жазар үчүн кишини үрөп бар. Сарыдол Александр Лазаткай дешчоран оюн жуаларынды нар кирге жүнгөн киши атап киши оруп берге. Жүз кийинин бири киши болот. Өскөлөр үрөлүбей. Ага сыртында тил тутуп бер. Ажынды бичинди ардынчак ады башына. Оролдун журуу бар. Нар киренин мында татырган журуу бар. Аны нүк бейс татырган журуу бар. Шу дөскө дейм ага. Карактары соо. Чаанып коюн деп жүрүткөз. Көңгүз анага ол өрөлгөн. Оны алгаштын кишине оны кээп, оны адырлап. Аны жылдар 4 жылдыр, 2 жыл болду. Назынча яжлы ады. Оны кээп ажыр базып жазығып, жанының оның арлап төчені бадап кетенсен қайғыра көйіне ішінде, іштік кеделігі қайғыра көйіне еткендер. Onde vergelerde kadar bir ekran yok. Позже Конгорол стал депутатом Законодательной палаты Верховного Хурала Республики Тыва от Зунхемчикского района. От голосования депутатов зависела дальнейшая служебная карьера человека, которую прятал его в тюрьму. Коңгуролду өзү тоңзакка чортук баны дем ол тарга прокурор жан акыйны өзү ам шут олда базам шуттам тогушкаш эттербес деп турабыз. Жана Коңгуролду актыжге тоңзакка тыккан киши ам Коңгурол бу депутат Коңгуролдун өз өрүп бис бар. Жек көдам ам эттерме деп өжөнө кептеш амда киши бодоно да жок кидим. Анжа жам чугадыс сөөгү сенде Коңгуролам канчаптар биз эттерин барыспыз жүй деп. Mende söz var, roğalık oldu bu diye. Ya roğalık var işte.
oturan halk bu iş. Camında arabası ıska başka giydi, yok götürem, otlar şey biz. Gideş bana amın caştı Allah aşkına ettirir. Men badarım ana, o Allah aşkına ana acı kıldır ettirip berdir. Ya hanım erkinci erkinne dirildirim salım jolun ya men beş balada bodu. Bodam çurtalganın utkazın bile verdim bu. Etir badlap kalan emis. En soňup dur ben deştim bir duvarında ol jaňslaşyň açadım, soňupdum diýdi. Biz ana şu da ıtta jok bize. O gaýgykymyz goňguronja derdi. Oldun jaňaş bodam badlan ol darga etken. Minip bölgeçtin gon, jora orangana etken gataganda ha, gaytykpan trevdellerim çuptana kararda goşdy. Onda garjy wagty şaň ýandyr. Bas kaldym dep, dep sagalyp geyir. Tawa geçeydi. Tawa gidende jede şu kajak boýun taýyp barana. Tawalar deýşele we tawaga dura deýişdiň, kala saga jarap garan. Gilerge jaranda baga ýogalar dep, du batal jok. Şunda tawa gide iki jok, du batal. — 1988 год. Конгорол освобожден условно. Началось новое время перемены гласности. Это был период подъема национального самосознания. Конгорол, как талантливый исполнитель, был принят в Козельское училище искусств на должность художественного руководителя. В 1989 году он выступал в легендарном первом составе ансамбля «Тыла». Туганда ол мен ансамбль кылдырында жетпеген. Жарты менен бол. Колдар элек чекпешин жетпеш чекпештин тыгып побешти көп көмөлөр. Сисласка дугажла көмөлөр турган тең болду. Ончу көмөлөр устар басанган көжүдүн. Интелс көмөлөр болор. Тул сүткөлү зая сакыртыр болор. Бүгүнде калыс ончу каргалар бор. Жаңаштан чонун bir jötünün ötüne algan deyirsen. Ötüne algan dostlar deyle bir yıl karşılık boğuşlar yaşayga joy var loyla. İle может kan dostlar öğrenin de öyle. Atalarının ol potanın içindine buran yürü şey. Зоя Кыргызовна, Кыргыз, работала с горловиками, защитила диссертацию свою. То есть человек целенаправленно работал, трудился, как говорится, от и до, в полевых условиях и так далее. Она пришла и сказала, такая вот мысль, нету помещения у меня поработать, создать бы ансамбль. Я их записал в хор, 12 человек, небольшенькой ставки, 90 рублей. В декабре начали, я говорю, до весны, там у меня хор заканчивается, все, до свидания придется делать. Вот, а там уже вы зарабатываете деньги сами, как здесь подучили. Тоғыстаның инструментleri өзін жоқ. Анда консервенің азыспап сөзін бұнды қырын өткемжа шара қаштығымжа ойнап бейді. Кебі шоққар шудек. Дыққа берге тұрған ден олы еді. Дыққа берге тұрған. Шторы у нас были, национальные шторы, значит, в Монголии были куплены. Я говорю, давайте шторы эти снимаем и оденем на них халатики. Такие, ну хотя бы что-то под национальное, понимаете. Денег нет, ничего нет. Только интерес и желание. Вот и все. И вот мы создали первый ансамбль, уже профессиональный. А что профессионально признать, его нужно было обкатать на концертной площадке. И ребята пошли в народ, и народ сказал «да». Конгорол был на высоте. Его сагыт отличался от других.
bir onza ayılgalı jildeýerge boldu. Ötten tekniğin içinde boldan жаңы tanışka kömeýle iş sıkıptaş garagat duraryndy. Kömeýçiler hoja okuydy. Kömeýme. Rizoçi diýerim. Ýüzüniň arasyna bilendim galdy. Rizoçi ozanlar, oynar boldu. Ýüzüň başda tutdu dalanda turgan bolsa. Jabek ban bolup turar. Но не все было гладко. Все гастроли ансамбля ТВ проходили на территории Тувы, России и Европы. Америка для артистов ансамбля была мечтой. Но однажды эта мечта была близка к тому, чтобы стать реальностью. До поездки оставалось всего несколько дней. И вдруг к Ангаролу приходят сотрудники ФСБ и забирают у него паспорт. Üye düşkünlüğü tamamdı. Şöyle Sovyet'e kustuk yaşta vermen. Respublikalar arasında diplomata harzamda yakı turusunda. Onca bunda öyle buradan şaha diye bir yandı. Kandı uyuyordu ben dedi. Сам Конгарол Лондер утверждал, что был звонок от неизвестного человека. Кем был недоброжелатель, до сих пор остается загадкой. Работа в ансамбле продолжалась. После стольких лет забвения традиционной культуры, гастроли ансамбля ТВ по районам Тувы всколыхнули общественность и разбудили национальное самосознание тувинцев. В первые годы своего существования ансамбль ТВ стал яркой вспышкой на небосклоне этнической музыки. Но, как это часто бывает в творческих коллективах, пути участников первого состава ансамбля разошлись, и выбор Конгарола Лондера пал на Америку. Tuğabıktın ozan bir doğarla oynayıp duran ustary juda sırtmayın bargan değergele jele 3 tarayınına jira bargan söylüyor. Tumat Viladi Hayoshi o da ансамбль artık bolgan. Meň talamdan bozan bu konkurtuk dep bölük ambozan bu guttu diýene hürtü. Bu rizoçy oza çağa açtığan bu toğanın öňtleri dep atasa. Rizoçyň da artık bolgan. Sports coverage of the 104th Tournament of Roses Parade. Your co-hosts, Lynn Swan and Julie Moran. All right, now this is Ondar and the Eagles of Tuva. I've been waiting on this one. Let me explain. These folks are hailing from the Republic of Tuva. It's a part of the Russian Federation in southern... şehir aldı yerinde biz moğun biz çok da ozan aldılar men köşkünde Igor sarılar şeyine Rizoçy bodu ozan jar 5 kişi ozan sastaptık. Amerika jozu jorqamiz. Oğullar ozan ol barat, roza çeçek baratınga üzeli attık etken artistleriz biz ozan aldın ol sataqşılaqtık deyip etkeniz. Biz 300 ses yurda arasından ozan sezen iyi duvarıldır oza ettiyiz. Koydu sondurgar bu жерде жон biz bir жерге etip paylaştık. Ol etken göründe çocuklarga bağal kelgeler sadıran жон ora olgandı. Bizler etterse kançıp ton dep san çelak plakattan ergötüm. Skart turandı bu жерде. Siberia. Ondar and the Eagles of Tuva make their first appearance in the Rose Parade, and if they're coming from southern Siberia, they're probably sweating. Yeah, well, and look what they're clad in. Wait till you see the guys on the street. They've got little skivvies on, nothing else. I believe that Well, is Video clip comes from 2013, just after Kongarol was in the Tournament of Roses parade for the third time, and he was joined by two wrestlers, Ernest Karasal and Sedenochur Karasal. Шалоо жараш фестивале киршип девип боторусун амы хустозун жерле чугу тоошунда чугу Россия теңдендебес биздин болгон Оро Борисович такы слово телеге жергелик жетчүн болсо хатта ес улугар аслы көргөнбүз чугуз Оро Борисовичтин жокончу Америкада ким билер. Amerika'nın yine bildiğindir gele передачасында ettirikçisi ayttырганан
Rol Boris'e sizlerge çüş etmedi diyen Amerika'dan. Çüş etmedi diyen Ankara'da verdim diyen. Onu şimdi bodaman joranjım, bodaman da joranjım. Henet de şu bodanı versin, su dökmemen diyen. On Amerikan ol ettirçi kayı vergen. Am çüge suju tavaga gelgezle bir doğa kara suga çıda düşküştüm. Şu paktapların diyen. Şu soğuk sudan paktapların bol suskunum jan hana deyirsin. Amerika kayya da jokta suskun kanması üçün de jeri suskunu kanmazan o jigan. Kojuru şu torsagan. Çüle kara sunun da onun kara sunu işitlerine suskunum hana deyir. Kandı onu çarış tövbe orada işitme jeri sakta artık oğlum. Barack Obama a thing or two about singing. The idea came to him today at a cultural meeting after he was approached by a well-known throat singer from the South Siberian Republic of Tuva. Well, I can't promise anything about Mr. Bush, but I'm sure I could invite President Obama to one of your concerts. No torkastap jederiz mi de yetme holun dutta da çenu bakap da mana varlaştı. Indi jedin kandu undu bok hömede çon bereyne sortup pas profesiya girip kaldı şey. Bereçin profesiya Российской Федерации hömeji. Older hey hatche. He also promised to help to promote the true Tuvalan origins of throat singing. In turn, the throat singing performed one of his songs. He, by the way, stars in an Oscar. I remember also another concert was attended by a student named Roko Belic, and he got in touch with me later and said, I want to come to Tuva and make a film in Tuva. So that led to the film Genghis Blues, when the American bluesman Paul Pina came to Tuva. So Kongarol really affected my life deeply. He was such a special person. One of the reasons is that he was one of the hardest working people I ever met. He was so dedicated to his art and his craft that he inspired me and continues to inspire me as an artist, as a filmmaker. And I just wanted to say that it was an honor for me to meet Kongarol and to work with him. And the film we made together, Genghis Blues, changed my life because it started my career as a filmmaker. And if it wasn't for Kongarol and his friendship with Paul Pina, I may not be making movies right now. Мен мазаханам жүдүп жаба жыл. Бодунун анам элен аны коюм деген эрге жылдардын мазаханам сен агырыңа. Чомнун бозора жүдүн барагырга ажылдым эле. Бодунун база ана школага жылдап жаш аны көскөндө өрүнүшлөрдүн өзү өрүтүп дешин. Школага анда окунда ажылып барган. Бала салгал деген Игорь Михайлович көшкөндей деп билимен. Удар өнчү догуш, удар тоскан эсени. Эдвар дейрузамда азапларын Вадим он сарлар жээнэтен кейир бол. 1991 жылда Зарлах пандырған жастың күзөлтүүстер кызылды жекпегештин бүгүн рандаларыңызын көрүзүп яр экзамен түжар яштың сылгалда эттер сол сылгалдан эттер аныстар ошолго öğrenir экелүү болот. Атчанын катырын аккызы дысалняны соолаштың желиге меле кылыкты сандайшни экелдилер жа кирелердин амбасынан телевизордан көрдüm аша или соğuktan көрүп өзүмө жели жа лаат жоогум деп болду шуда сагатлайларын Что азалган? Ан Бадожу Владимирович Аянов Завич, что? Ол уже эмне бир дугаар ол чаштардан эгеле болгон болду. Школадан, бичи устардан
Amçını da ileride jelden başta yüreğini olurttu. Öğrencilerle salgalının üstüne ağırdı iş. Tıkalındı gücüm azım durgan değil. Onda o zaman kuyuçıldar. Olar lajıldap çurtağırı deyirge. Sanam podunun ögülen domen denge çurtağırı yaparsan. Dört tane zaman bizler. Bizler gazeteleyin ki yolda dostum biz 15 yılda aldım belek bu değişti oğluna meğen yansılaşlarım Oğuzak nasılsın, sat nasılsın değişti Dolmak maksiyim değişti 10 adamızda 5 tane salon sat mergen ondar altındaş Mağda salgın deyilgen manguş mengi Toma dertine Demitçiyim değişti Oğuzda döküyor Ancak berge bizge жаңыз улуу жагы бар. Ноуттаны жүрүп öğrenir, алган ноуттаны гармонияны, сольфеджени. Мен бүтүн азымды öğreniп чалакпан, жүйдүм олдур олдарым дештим. Кайна да шу бола жаңыз өз удажы болар. O біздің алдарлыға барған артистеріміз көй жылдар ішінде сенаға жылдап жүрір, ол кіресінде соңында мені салғап кім келседер деп ындық бодал жоған. Bir tuğar onu bodangan gizmen bodarımga kongar ol. Jagaştın şkola eskostukka ol şkolaga östürüp anı olduram bugün bizden bazı bir jorgarılıkta biz oldurar. Школында өзі бір қарағым өрешілердің өзі ансамбль қылып әр жылдап тұрабын. Болмаса мен қолым еге сай өрешілерім нефташ жиі олдар өзімді ішке дашқады. Erge de valarının algan 3 biremi şanlarda değerge de şup tuzu bazala onlar onlara goriz için açık havaya hazırdı. Çalır dolar bu biremi şanlarda algan da bulur. Жизнь человека – это постоянный выбор. Но если выбор людей обычно влияет лишь на их личную жизнь или жизнь близких, то выбор Конгарола Ондара повлиял на многие судьбы, а значит, на все тувинское общество. Потому что таким был масштаб его личности. Одно из главных решений Конгарола Ондара – его последний выбор о создании на историческом месте Центра тувинской культуры. Среди творческой интеллигенции и чиновников республики образовались две группы. Одни были против того, чтобы на месте исторического здания находился Центр тувинской культуры. Другие одобряли решение Конгарола. Критика была жесткая, угнетающая. Berge aytalı turştu turana. Taşnan ustar bestar görgen amrat. Tuskaş toranı çağay bayını tulaygan. Amşında onun artında çok turanajlı yol joğaladın üye sette gelir göndürgen dep. Osun duruşlar bastıkka koydu. Daldı. Anam bir gece iki gün kadar dep bir isim yaptı oldu diye bazı objeyi közleşken şey. Daleyne çüyü da götürdü ora. Aldı berge öyle Alam şimcengir ustarın da bu. Bodun bazandık, kamnavazan bodun. Bu yerir ustarın olğan ler aracısı bu sos kegandadır. Almazır. Bodun ötüp bakmış yana işinden aranıyızın. Sanda gerek kalmaz. Давлениелік болса мен ол ана жерде іштеп бар. Ана жерден. Қашты ергефінен 100 алдан 100 ана жерден 100 алдан 100 давлениенің үстіл дері бар. Ол уже звонок şey yani. Onun çoğaları gerek kalmaz. Ана жерден бар. Несмотря на противоречивость мнений, все участники этих событий понимали, в деле сохранения культуры Тувы все они на одной стороне. Но ради будущего
пришлось пожертвовать прошлым. Со дня своего основания Центр тувинской культуры прошел долгий путь. Но неизменным оставалось одно. Конгорол Ондар хотел, чтобы у тувинского народа было место сплочения, которое будет не только сохранять и беречь его культуру, но и давать ориентир его дальнейшего пути. Сохранению и развитию родной культуры он посвятил всего себя. При жизни он видел опасность, с которой сталкиваются малые народы, и потому не мог позволить, чтобы тувинцы забыли свои корни. Потом салмы демей. Тава төп тұрабыз екі. Тава үндезін культура. Тавалар пистепкені көрсезді бір дандық талы. Үйді келіне неге дейш. Елді чөрелерлеріне неге дейш. Оны дәрі тек шут сет. Ол дәріге жек кіре берген қылды жоғалайын. Шутты ол ұстарыны сенжеді емне тұрғаны қылғайсынды бен. Үндезін культура төптебідерге, еттем дейінерге кештен сенжедеш. Үндезін культура төбін ончу ұлғызы ұлы проекті тұру. Үндезін культура дейірге. Таваларның иді кәбе, таваларның ашшеме, таваларның аты көді, таваларның өзі чөлдерге. Аттары неге үндезін культура зоқан чөлдер. Такой чөлдер үндезін культура таваларның өзі дүмді сой. Мұнас жаладар, тавазықтар, тавалдар демдеш. Күндерінде боқымды көріп көрсейсен бұл, қожа келбей бұл, алдайлар, қастар дейселі бұл, Ак gece örüz, sapı çomlar boza boru senin içinde boza, köy yankı çomlar boza şuttu. Boğdu var, töptü boza tak, mağadap boza joğaların. Bajımga bu kemdeşkini kurmanan başka. Şu bundu salağa girever, bundu koyuktu o hattında, bajının hattında da. Жерле хоржоқтыр. Шыдамастыр дейштің. Ол өзінің үргілжіл асаштадыр бажының атын. Болдың балашылдың. Қамна вайын чоран, мен емшілерес кіштен, емшілерді çok oynanarım derim. Şundan öyle. Tozgun тұрғысы. Сақаттар алаштым. Беш жаққа елесі сазған дейілге. Жаппас. Тоғына көбір дейді. Ашырбас мен машинам ішінде асқа шқап байтада өлі дейді. Қылыр дейін ажылым бонжук дейші қорша. По обычаю тувинцев, проводы виной мир должны проходить без лишнего шума. Но прожив яркую и насыщенную жизнь, Конгорол Ондар не мог уйти тихо и спокойно. Орын жағажан, аттантым, желі жер адан жеменім жалыр. Жалышыттымамызы дейрі. Шанжаны Конгорол жоғып барғазы, ол базы қонжық марғышты болып кегенде. Ана жарбы азы оң тілейлі өттеттер бедікті. Мұнды ана әктерлерін орын олды оғын базы шағында азы тұрған сейін өттетіп айтты. Ол атсаның байыңға ол жүтөмбен селікпейін. Ана ол сен тоғырайның ана төп жерді жүдулу хөр ана тұп тұрар. Оғында ама ары дейші туған олса да өсіп бірер жол хөр ана тоғырайдан артық тұрған өсіп тұрар. Это был беспрецедентный случай, когда в течение нескольких дней велись ожесточенные дискуссии на правительственном уровне по поводу похорон человека. Ол же марғышты көп бар отта, жан әле марғышып, жазақын төлелер базы çoğaladыларын. Жаңғыс түңгіге келінге дештім. Сөзді базым ол тұңмаларынға оғашын езінге берді. Жаз ақыбысты ана өттетпес, ана жақпар тілеп түрістен. Авазынға тілер өтті, ол олдарын жар жоғаларған жап тұрар олдық бе, азы челін жап болаған дек бе, аваз азы өттетпес қылды тіледейін. Көжді ба, жарды түннегі өген, оғын албамды. Çerin kastı da ana azı olsa da olur, bütün taş жатқан. Ол оны қазары болса да емнетті бері оғын. Ana album da demey oyunun setkili olғыр оғын. Арға ұлы олды бішіне.
туу делегей жагаттап төттүн базы ол зарлык үстүгө гана же жоруп базы каттап төттөр кылып дей же болсам баба кишини ялыр сагы сеттил жок уже чорый барганда мага бопту желе өттетип көнү дээре дейран эңээ бодумга да чийик болот дейиштим аны жогалап жаран он ам желе бодунун изи күзелип базы сепе бол сөөгүнгө едир болсам бол мен база күдүмнүн жалыр чараана кемже болсом жалыр жашып калмаса деп жалыр бодунун туоран же жорурга едир жалыр күзели ичинде болуп жаран бодалы ол болуп турган onu arayla bizler olsa hacı tutuşmuş. Конгорол Ондар сам написал сценарий своей жизни. Сам создал свой образ. От придумывания себе имени и до своих похорон он прожил жизнь ярко, со слепительной улыбкой на лице. Подобно огню лампады, освещая путь и делясь своим светом, он повлиял на многие судьбы, став человеком, изменившим Туву.